Makedonci nemaju nikakvog razloga da se mene plaše. Zašto bi bili uznemireni? Makedonci su naša braća. Oni su jedna krv s nama. Голем дел од македонците нема се согласат со вас. Знаете, Македонија и македонската нација се сема различни од србите и од бугарите. Најголем дел од македонците, ова ваше тврдење би го отврдиле како бесмислено. Ајде да то овако дефинишемо. Mi smo ista krv, slovenska krv. I mi, i Makedonci, i Bugari. To je drugo. To je... Dakle, ta unitarna Jugoslavija, voljom komunista, u toku i nakon Drugog svjetskog rata, pretvara se u federaciju. I komunisti sasvim proizvoljno određuju federalne jedinice. 6. Izmišljaju nove nacije. Makedonsku, ajde. Možemo reći, Makedonci su veoma slični nama Srbima, veoma bliski, ali možda baš nisu potpuno isto što i Srbi. Ali izmišljaju crnogorsku naciju. Pa 20 godina posle rata muslimansku naciju. Zamislite vi sada u Francuskoj imate popriličan broj i Francuza muslimana. Kad bi oni u jednom trenutku rekli, nismo više Francuzi, sad smo mi posebna muslimanska nacija.